Adwa tayo ni Luis Antonio. At bagi na dito'y badwang ka. Ayan. Apay badwang ka iti ti nagan dito negosyo. Kaya isut na panood ka ma'am kasi ti kayat ko ket badwan ka like ti kayat mo nga design badwan ka iramidan ka ma'am. Okay. So, di, Kaano dito nga nag-start dito'y badwang ka? 3 years isunan ma'am. 3 years Yes. ago. So, ipakita man, digiti products mo, ano, digiti lakom, Aramid na pay ko iti hair clip ma'am made of Hair- Inabel and hair Inapol isuna ma'am. sampulan taman, ay, para anala detoy, para, Hair clip, hair clip. So, dito yung hair clip mo, sagmamano detoy, 100 each ma'am. tapos si Duma, So katikas nga design. so, Ada tail na. tail. Dito may cabil correct ka, talikod, ko siya. So, this is, sagmamano, 120 din. 120. And, ano pa, dito yung bagong pay? May kami pa iti. Hand painting box ma'am. It all ikamen isuna. Si Ika And mo. rattan handa. Ang ganda, dahil pintas. So, dito yung sagmamano dito eh. 2.5 ma'am. Kasi hand 2.5. painting isuna. Again, agdadait nakmet ket di met tigaon. Ma'am, design ko no kwa deti kulay orange. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, IFM.